Ole kibango ole kibango ole kibango ole kibango tovota kutuke election kutute ayae mamanda kutute transition kutute ayae polo kutute ma photo kutute ayae umela majorité kutute opposition kutute ayae they go, they go, they go, they go, they go, they go. I said one, they go, they go, they go. They go ndio nyumbani, niko mtoto they go, they go, la kukivuni yetu, bato Emmanuel yetu. Unakuja unapita gangani, unapita hoteli usu, unafika Rompwe BDG, unafika Rompwe Chukudu. Kila kitu chakula nzuri, wasani wote napenda sana they go, nataka sana they go, nataji sana they go, wasani nzuri takuta wakienda utapede, mewesa neta mukota mijahenda sakota Hospital nzuri nazo masjid nzuri kama Mishka Production. Ndugu zangu marafiki muje muone na masomo nzuri tunazo mazunguka hapo na hapo nano muje muone tunazo hapa Goma ni kwetu, siwezi kupasa au hapa kuna mambo mazuri sana. Ukifika Goma utakutana Pinas Ballet, utakuta Kelve Batumike, Fongoji ni wengi sana, sitawasema sababu na watu wao. DJ Ben Beats. They go, they go, they go. Isi alivyo kukula ugali na sundi, ona tunazunguka na mbuga la wanyama la Virunga, ona volcano Nyiragongo, hewa nzuri ya ziwa la Kivu, Goma ya Musanya, Goma ya Vanibishweka, Goma ya Kanyamuhanga, Goma ya Serufuri, Goma ya Papika Weme, wageni karibuni kwetu we. City yetu bro, smoke na ipenda city yetu go. Kila hana hengia hawezi kutoka tena, Goma yetu ni tajiri tunapoa they go life in the bowl, na yetu muna ino tumeshaka taja, madesu ni beti, Goma city let go, tucheze tu mikono elekea, totala
Kabila, mama na biso. Raisi Kabila, umetafuta amani, umeshangaza dunia, umepiganisha vita, umeunganisha Kongo. Les fruits du dialogue et la sagesse du raïs. Nikolo eleki tozala kila pasi, tozala kila bitumba lelo tokomira kimia raïs na biso les rassemblés, les bâtisseurs, les pacificateurs. Raïs Kabila, ami de la paix, ami du peuple, ami des progrès, ami du peuple, ami de la paix. Engaye, Nénette du Est, l'ambassadrice de la paix. Digital Machine, Nanya Kapinga. Aha. Nikolo eleki tozala kila pasi, tozala kila bitumba lelo tokomira kimia raïs na biso les rassemblés, les bâtisseurs, les pacificateurs. 5 chantiers, une réalité, maendeleo ya Congo. École, hôpitaux, routes sont construites, une révolution. Moka ekomi kitoko neti poto, une réalité. Les routes, boulevards, stades, barrages, aéroports, Air Congo, une réalité. La révolution de la modernité au top en RDC avec les raïs.